Welcome to Elfas Lindo channel. Please share, like, and subscribe. Kanang hiyar arsot haki benta paro. Mnday mga syuong. Odon kibong ka Voice of the People Party na kaong kumno baka jela ka jui kalanang hiyar haki benta paro kong mnday bong mga. Mnday syut tau ketien. Yemuan lang ni bantok hakmat jong pipat ba. Henry ganong bagita ki kana samari kibalalum wat ka sorkar India lingba ka niti ayok barkumjur upan lingba ki independent agency ki babun nadu ki media house ki ba wat jingtep ya ka jinglong jingman jong ki jela ki ba per hapo kani ka ri ka jongi ki yathu ya ka jinglong jong ka jela ka jongi soleran manong baka jela ka jongi kadon syatrai haki benta baru kabasosi nalor kata balai ke jela ke jengi kahyar arsut bakadon syatrai haki benta baru dei namarba ke jela ke jengi kelayo ya kanam kaban peleran yang apa pi kum kinong sinong jong kani ke jela ken mau ke jela ke jonga bat ke jong pi kahyar arsut dei namarba ngibat number 1 hakani ke kerdan berkataru ngadong dei bong mga namar kita kemudian kinongile persya ketungi kibere na kawai pat ka political party kisdang ban ong ti se boleh slow hop we ong ba kumta ba kumni nai gan ong kamat jampi ni por ba mentaru ndai ba ong ba bright ndai ba ong ka Voice of the People Party henry mano ba ong ba ka jela ketungi kadai kata kabalayo ya kanam the most corrupt state in India kajela ka bam saptam hapo kari India baro kawai barkani kata ka daba ka pelong ka jela ka jungi manhar arsut haki benta baro bat kataru ngong epi mdai baong manga mdai baong ka Voice of the People Party henry ya kata laong the home minister jongani ka rui ka jungi Amit Shah balaong men lawan yalap election house them arjar apply hangni hapo ke jela ka jungi ladangi ong mangi Deputy Chief Minister wong balai pimpaken balai pimpa investigate ngi ong nakaliang ka jungi ndai bang mangi wong Amit Shah balai memlay ong yu Amit Shah ladami ong baka jela ka jungi di babam saptam ong pa eki ED Enforcement Directorate pa ek CBI ban inquire hapo ke jela ji ban wat jingtip kinot padong kata lada pa menta ya ke ID hapo ke jela jungi lada pa ya ke CBI hapo ke jela jungi ngonong yepi ngin sayu I baka jela jungi kalong nem kumbau Amit Shah uang batngong klem jing artatien ka BJP kayu I kini pementa mo wat ya ke ki sorkar kibla tre ya ka kam ka babha hapo ki weipat ki jela ka BJP kadang nut ban pa ke Enforcement Directorate ya ke CBI ban inquire ban file ki case ki balai pujat ya kita kinongilam ki badan hapo ke opposition re ka basolingo wat lada haswa jok election te wong baka NPP baka jela jungi kare ka sarkar o kare ka jela ka babam saptam henry omnut bale kata namar kumbang itip ba ka sarkar ka badan hangni kare ka sarkar ka baka BJP ru kadan ringkat bar ka party ru kare ka party team B jong ka BJP kata kare ka jingsha pat ba abang ikran hakamat jong P hangani ka por ka pamenta ka Voice of the People Party ngom ngingim don na kawai pat kanong rim habang iwan siya pat ba nilalet siya pat ba nakamtang rin election MLA ka barang syudat nilawan mentabiyang siya pat ba nakamtang rin election MP kabakat kanay tarik ngin rai yano ngin say nagani ka chat bandriyo ka jungi banlet sa tisipo Delhi bat ngin